svima, ovdje je Teodora Sparkle i u današnjem videu ću da vam pokažem kako radi moj govorni program, pošto ste svi već sigurno čuli da ja imam govorni program, ali sam sada htjela da vam pokažem zapravo kako on radi, da biste čisto shvatili šta je to. I hvala vam puno za 300 subscribera, ovo je specijal koji je posvećen tome. Pa evo, sada ću da vam pokažem, ući ću na Google. Address and search bar edit. Type tab, play, link net, visit link net prikazu, visit 2, link sol 2, link 2, link sol Sad ću dođem na YouTube. 2, link pretrek, visit link YouTube, enter. Visit Bradgable drop table. Visit Bradgable drop table. Blank, 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 blank. Znak za kopljen ist. List od pomoć da pretraži baton, preskoči na lika YouTube, preskoči list od pretraži, enter. List od list, video input, list of visited, list of 10, vodič pa visited, dali ste kompletno list mail, list link, visited hradi glevet, link Victoria Justice, dash ureke, enter, edit Victoria Justice, escape. Tako nalazim pesme ili bilo koji video koji sad ću da pauziram. A ako hoću da vidim, na primjer, koje ste postavili vi, na čije sam se kanale prijavila, samo odem na YouTube početnu stranicu. Prikazu, pretraži, link zatvori, link oglasi Google Dev. Linku. Pogledaj video komplement liste, visited link, prijave, enter, prijave, visited link, read only, prijave, visited link, list of, i onda mogu da pustim neki video koji ste vi postavili i eto, nadam se da sam vam sad malo pokazala kako radi program i to bi bilo sve što se tiče ovog videa i vidimo se u nekom sljedećem videu. Zdravo!